Түміккі спорт сунына республика волейбол күннерін черчетінен мәңге қаңыластыр ойынығар манчары атынан жабдегердер кейінге терелтелер иккерділергар команданан бастырихин волейболға күрәктегі болан аста. Манна уапсая улус ағыз тәрілтетін сүймердемет командалара тыңағынна қойнуларға көн көрістілер. Бүгінгі күрәктегеттен бұл волейбол күнігер ананар. Мәне тәңгеттен қорақтен күрәктегі болатыдар. Бұл күштақ волейболистер қораққа бара күрәкті әтелдер. Бүгін команда кәндеріне күрәкті әтелдер. Бу күрәктәһиге тәрилтелер активнай кыттыына ылан бирге түмсән үле йөһөттен сыңнянан өрөбүлләрин үерен көтөн сәргәхсиен атардылар. Манна үерех управлениятын сүймердемит командата күстә команданы туроран көктөөх кыттыына ыллалар. Би состав будет киддаха бүгүн онюлда бияка образованиеттен Яковлев Руслан Васильевич, Кохтын Дюштаттан Афанасьев Семен Александрович, Бея Москоттан Мстош имени Хлопкаттан Бея Вонюн, Шестуков Василий Александрович, он Нюд Плотникова Ирина Михайловна. Он зергил мяч көндүрүгө, онтан тохтен. Ким дартак, ким тохтак кыйдын. Күрәктәһи түмегәр бахарнай сулуспа командата бастыки месте, үерех управлениятын командата кис месте, уонна газ сулуспатын командата үһүс бочоттаах месте адастылар. Кыйылаахтары грамоталарынан анал халандардарынан наградылатылар. Гульнара Лукманова, Николай Афанасьев, Саха телевидениете, Мя Хаңалас.